Uyabona ba ingaki bendima upresident ophethe nje amadoda odwa global. Hey kunganzima apha. Abantu bantu bafumana imali abantu basetyini. Ndibaqala babonise nje kulaa nto athi can't baba baby can't be 50 rand wethu. Oh mnike 20 rand athina you 20 rand uthina yo sena sama ndiyibona ukuba ndiyikhuphe wrong empokotweni sap akunike tata ufaka kwalo 20 rand empokotweni la bamba apha uzoba savale 20 rand khalala imali yam ubuyisebenzela kade le mali khasis bastard. Ay nobo umnika 100 rand athi incinci ngichwechusele ibe ngathi wakho ubonakala manje uyindoda wakwathiya manje uthiyela nondlwane. Hey sapha mntu wami tyhini ubunoteyila ufaka isandla zakho uteyila ulithini yini umuntu wami ithi gqi engathi 200 ugqi umuntu wami sithandwa sami sapha leyo baby ndikunikele uzakukhala zakunike ngoku ithule khastile qoko faka mbotweni. Uthi bheka ba ndithe bheka ba uzofumana mali.